Dobro večer svima, dobrodošli u 15. sedmicu predavanja DevOps Mentorship programa. Za prvo sedmično predavanje naš predavač, odnosno predavačica večeras je Alma i Alma će nam pričati o CloudFormationu, odnosno o Infrastructure as Code alatu. Prošle sedmice smo govorili o server configuration management alatima, odnosno govorili smo o Packeru, a zatim i o alatu Ansible. Sada je potrebno da tu cijelinu objedinimo sa Infrastructure as Code alatima. Večeras ćemo obrađivati CloudFormation, a zatim ćemo u četvrtak govoriti o Terraformu, kada će gospodavač biti kolega Dragan. Onda ćete sljedeće sedmice imati priliku da od kolege Marina čujete nešto više o alatu CDK, koji se također koristi za Infrastructure as Code. Tako da, Alma, budi slobodno da podijeliš svoj ekran i možemo da krenemo. Ja ne mogu podijeliti ekran, pošto... Samo trenutak. Da, samo trenutak. Hajde, probaj ponovo, molim. Ja, možete vidjeti prezentaciju? Možemo, odlično. Super. Ok, prije svega dobro večer svima. Dobrodošli na ovo sedmično predavanje gdje nam je tema AWS CloudFormation Service. Samo sekundu. Okay. Prije svega tog večerašnjeg predavanja bit će da se upoznamo sa infrastrukturom kao kodom, da se upoznamo sa AWS CloudFormation samim servisom, sa pojmovima fizičkih i logičkih resursa, sa samom anatomijom template, odnosno strukturom, šta su to parametri, kako se definišu funkcije, šta je drift detection i na kraju ćemo imati jedan demo gdje ćemo sve ovo što prođemo teoretski pokazati i kroz konzolu. Prije svega, zašto nama treba infrastruktura kao kod, problemi koji nastaju prilikom ručnog kreiranja resursa, odnosno prilikom manualnog kreiranja. Prvi problem jeste kada vi imate jako velike infrastrukture koje trebate kreirati, da biste to radili ručno, treba vam jako puno vremena i jako puno energije. Pored toga, takva okruženja je jako teško održavati ručno. Imate također probleme sa skaliranjem, sa konzistentnosti resursa, odnosno koliko vam treba da više EC2 instanci, primjera radi, imaju identične konfiguracije u različitim regijama, jako je teško manualno uspostaviti da se to sve podudara, odnosno da imaju istu konfiguraciju, zbog toga ćemo mi koristiti infrastrukturu kao kod, odnosno koristit automatizaciju. Pored toga imate probleme sa kontrolom nad samim verzijama, odnosno nemate mogućnost rollbacka na prethodno stanje. To bi značilo bilo kakvu izmjenu da vi manualno uradite, da li na jednoj, da li na desetine instanci. Jako je teško vratiti se na prethodno stabilno stanje ukoliko se ispostavi da ta vaša nova izmjena, vaš novi produkcijski deployment ima neki bug ili nešto ne radi kako treba. Zbog toga mi ćemo koristiti automatizaciju, odnosno koristit infrastrukturu kao kod. Infrastruktura kao kod vam omogućava samo kreiranje i upravljanje resursima pomoću template fajlova, također kreiranje infrastrukture koja se može replicirati na više regija, na više akaunta, koja se može redeployati iznova i koja može imati višestruke svrhe. Mogućnost rollbacka, znači u prethodno stabilno stanje, vrlo lagana i imate također olakšani cleanup svih nepotrebnih resursa, pa na kraju ukoliko vam svi resursi koji ste kreirali ne trebaju, možete i samo brisanjem steka jednostavno izbrisati sve kreirane resurse. Sami AWS CloudFormation servis omogućava jednostavniji način kreiranja i upravljanja AWS resursima. Nema nikakvih dodatnih troškova, plaćate samo za one resurse koje ste kreirali. Također, AWS CloudFormation omogućava
kreiranje, update i brisanje stekova na pojednostavljen način i također AWS CloudFormation vam omogućava da vi vašu infrastrukturu tretirate kao kod. To bi značilo da imate potpunu kontrolu nad svim verzijama koje deployate, odnosno vi vašu infrastrukturu kao kod možete recimo čuvati na GitHubu. Svaka izmjena koju pripremate za deployment, uradite commit, kreirate pull request, neko iz vašeg tima to pregleda, uradite deployment. Ukoliko je potrebno uraditi revert te vaše izmjene, vrlo lagano ćete vi vidjeti kroz vaš pull request šta ste vi to mijenjali, uradit ćete revert na prethodnu stabilnu verziju i uradite ponovo deployment, samim tim ste olakšali sebi rollback na prethodno stabilno stanje. Znači da se upoznamo sa pojmovima template-a, sa pojmovima steka. Prije svega CloudFormation template predstavlja zapravo dokument koji vi napišete, da li u JSON ili u YAML jeziku, svejedno je, i vi samim ovim dokumentom definišete zapravo logičke resurse, odnosno ono šta ćete vi kreirati. Taj template kada napišete koristite ga za kreiranje stekova, a stekovi se koriste za kreiranje fizičkih resursa. Znači sve one logički resurse koje ste vi definisali u tom dokumentu će zapravo biti poslije fizički resurse koji će stek kreirati. Sve izmjene unutar samog template-a kada vi odradite update steka recimo ili upload će se također aplicirati na taj vaš stek. Samim tim ukoliko brišete stek, svi resursi koji su kreirani iz tog steka se također brišu. Ovdje imamo znači primjer, isti je kod u pitanju, znači kreiranje jedne EC2 instancije gdje imamo primjer recimo JSON i YAML-a. U suštini prema samom kodu ono što možete vidjeti jeste da je YAML mnogo pregledniji, da je razgovjetniji, onako čitljiviji je kod, puno manje koristi recimo dvjetičasti zagrada, navodnika, omogućava vam recimo dodavanje komentara i puno je lakše da detektujete neku grešku u kodu u YAML nego recimo JSON. Prednost JSON, znači fajlova, jeste ta što onako većina kompjuterskih sistema ih koristi i podržani su, pa nećete imati onako manje potrebe za transformacijom koda. Ajmo reći, možete probati naravno koristiti jedan i drugi jezik i vidjeti ono što vama najviše odgovara i nastaviti u tome raditi. Ovdje imamo primjer znači, jednog isječka koda gdje znači, kreiramo EC2 instancu. U suštini my first instance jeste zapravo logički resurs. Ovo je dio znači, iz template-a. Znači sami logički resurs, njegov naziv tip definišemo, tip jeste EC2 instanca. Pored toga imamo znači, properties, to su svojstva tog našeg logičkog resursa i to će naš CloudFormation da koristi kada bude kreirao znači, sve ovaj fizički znači, resurs. Poslije ćemo ovo vidjeti kroz demo. Znači sami CloudFormation servis prvenstveno definiše se znači, logički resursi koji kreirate, odnosno template. Odradite upload tog template u CloudFormation servis, možete ga čuvati također i na S3 bucketu. Odradite kreiranje samog steka i nakon toga vi ćete dobiti resurse i na tim resursima ćete imati potpunu kontrolu, odnosno potpunu kontrolu nad tim stekom. Moći ćete raditi update tog steka, dodavati neke izmjene i na kraju znači, moćete detektovati drift, odnosno izmjene koje su nastale manualno, poslije ćemo to vidjeti malo detaljnije i moći ćete jednostavno obrisati stek. Ovdje imamo primjer sami strukturi jednog template-a. Sva ova polja koja ovdje vidite su opcionalna polja, osim polja resursi, zato ono malo izdvojeno. Resursi predstavljaju zapravo jedino obavezno polje. Kada definišete template, jedino resurse morate znači, definisati, bez toga ne možete napisati template, odnosno ne možete kreirati stack, zato što u tom polju definišemo sve one fizičke resurse koji će biti, odnosno fizički resursi će biti kreirani iz logičkih koji mi ovdje definišemo. Pa krenemo od početka. U suštini AWS template format version jeste verzija vašeg template-a. Dole na dnu slajda imate znači, link do dokumentacije gdje možete vidjeti uvijek aktivnu verziju, odnosno podržanu verziju. Trenutno je to ova gore verzija navedena. Poslije verzije navodite description, odnosno description polje je onako opcionalno je, ali je jako korisno polje, da neko ko nije pisao taj kod može razumjeti šta vaš CloudFormation template će kreirati. U jednu, dvije rečenice znači navedite šta vaš CloudFormation template
kreira. Bitna stvar za description jeste da ovdje ne možete raditi recimo referenciranje parametara koji ćete poslije navesti. Metadata su onako neki malo detaljniji podaci o pojedinim resursima, također ćemo poslije kroz demo vidjeti kako se metadata mogu koristiti. Zatim imate onda same parametre, to su vam sami ulazni podaci za template, onome ko kreira stack, omogućite recimo da odabire između različitih parametara za template ili da definiše svoje parametre na osnovu kojih ćete vi kasnije kreirati resurse. Rules, znači imate set pravila koja služe za validaciju parametara, znači definišete set pravila, ukoliko parametri zadovoljavaju taj set pravila mogu se koristiti, ukoliko ne dobit ćete neko upozorenje, grešku i sl. Mappings su statične zapravo varijable key values, znači poslije ćemo opet vidjeti kroz demo na koji način se mogu mappings koristiti za kreiranje različitih environmenta, okruženja i sl. Conditions također su definisanje uslova za kreiranje različitih okruženja ili resursa. Možete koristiti jedne recimo uslove za dev okruženje, jedne za prod i sl. Transform služi polje za definisanje jednog ili više macros koji su onako CloudFormation koristi za obradu samog templata i dolazimo do tih naših resursa koji su jedino obavezno polje i tu definišete sve ono što ćete kreirati. Primjer radi EC2 instance, S3 bucket, security group, sve što definišete ovdje bit će znači kreirano kao fizički resurs. I na kraju imate outputs, to bi bili izlazni podaci, odnosno to su varijable koje vi možete importovati prilikom kreiranja nekog drugog steka. Zatim, sami parametri, pošto se oni najčešće pojavljuju u templateima, mogu se podijeliti na template parametri i na pseudoparametre. U suštini prihvataju input da li putem konzole, CLI ili API, svejedno je, i koriste se prilikom kreiranja steka, a mogu se koristiti prilikom update steka, odnosno vi možete odraditi update steka bez da mijenjate template da samo recimo parametre promijenite. I također mogu se referencirati prilikom kreiranja logičkih resursa. Ovdje imamo jedan primjer template parametra, znači primjer radi, my instance type je parametar koji vam definiše tip instancije. Ovdje po defaultu mi smo stavili da je T2 znači mikroinstanca, odnosno ukoliko korisnik je onaj koji kreira stack ne odabere ništa od ovih vrijednosti, defaultna vrijednost će biti korištena. Ovdje su izlistane 3 recimo dozvoljene vrijednosti, to su sve 3 tipa, znači T2 instanci, mikro, medium i large, i u suštini sa desne strane možete vidjeti na slici, dobije se ovako neki kao padajući menu gdje vi odabirete zapravo dozvoljeni tip instance. I samim tim ograničilo se recimo ono ko kreira stack da može samo odabrati jedan od ova 3 tipa instanci. Nakon toga, znači template, nakon što odabirite određeni parametar, dolazi do kreiranja CloudFormation recimo stacka i kreira se vaš resurs. U slučaju da radite update stacka, da mijenjate samo parametar, ne dirate template, samo će se recimo u ovom slučaju odraditi skaliranje instanci, odnosno recimo sa mikro na large i sl. Druga vrsta parametara su pseudoparametri. Oni su onako upravljani od AWS, odnosno oni zavisi od onog okruženja u kojem vi kreirate stack. Možete i koristiti, na primjer radi parametar znači vezan za regiju, za account ID, stack ID, stack name, možete znači referencirati za kreiranje nekih drugih logičkih resursa, ali ponavljam, znači oni zavisi isključivo od okruženja u kojem vi kreirate vaš stack. Također postoji i intrinsic funkcije, u suštini ovdje su neke znači pobrojane funkcije, njih ima još, o najčešće korištenim ćemo reći nešto malo detaljnije, pa za početak ovako imamo znači ref funkciju i get attribute funkciju koje onako služe više za referenciranje parametara, referenciranje nekih resursa logičkih i sl. Funkcije join i split služe za pridruživanje, odnosno za razdvajanje stringova. Get availability zone i select se koriste u kombinaciji. Get availability zone je takva funkcija da dobijete sve izlistane, zapravo dobijete listu availability zona u nekoj regiji, da li je to current regija koju vi kreirate stack ili neka druga regija, to se zavisi onako kako pozovite funkciju, to ćemo poslije vidjeti kroz primjer. I funkcija select služi vam da odaberete jednu od tih znači availability zona sa liste koju ste dobili. Također imamo znači
kodirane znači fajlove koji se onako više koriste za kodiranje user data, odnosno poslije ćemo vidjeti još detaljnije šta je user data, ali ukratko služi onako prilikom recimo kreiranja EC2 instance možete napisati znači neki kratki fajl, par komandi koji će se izvršiti prilikom samog kreiranja vaše instance i recimo funkcija substitute služi znači da zamijeni određenu varijablu koju vi navedete sa stvarnom vrijednošću. Postoje funkcije također neke uslovne funkcije if, and, equal, not, or funkcija i slično. Cider funkcija za konfiguracije vaše mreže i funkcija recimo import value koja se najčešće koristi kada želite da importujete neku varijablu, neku vrijednost iz nekog drugog steka u toj regiji koji je kreiran. Sada ćemo vidjeti nešto detaljnije o funkcijama koje se najviše koristi. Recimo funkcija reference i funkcija getAttribute. Ovdje možemo vidjeti isječak iz koda, znači gdje vidimo da tipa logički resurs myDemo instance, tipa znači EC2 instanca i ovdje smo uradili referencu na tip parametar myInstanceType, odnosno sami instance type properties, tip instance će povući vrijednost parametra myInstanceType kojeg je recimo, kojeg ste definisali vi ili kojeg se dopustilo onome ko kreira stek da odabere sam parametar. Nakon što se znači uradi referenca na taj parametar, kreira se stek, kreira se fizički resurs. Kada vi uradite ref na vašu instancu, vi ćete dobiti zapravo sami ID te instancije koja je kreirana, a kada uradite getAttribute, recimo myDemoInstance.attribute, vi ćete dobiti public IP adresu ili public DNS name. Ova funkcija je jako korisna, znači za referenciranje na druge recimo resurse unutar template i na same parametre. Funkcija znači za getAvailability zone select, primjera radi, ukoliko imate funkciju getAvailability zones, znači vraća vam listu availability zona u navedenoj regiji ili u trenutnoj regiji. Ovdje dole u kodu vidimo da je, znači prvo imamo funkciju select, pa imamo znači nula, pa funkciju getAvailability zone imamo prazni jednostruki navodnik. Prazni jednostruki navodnici znači da će se izlistati u suštini availability zone u trenutnoj regiji. Ovdje možete navesti i neki drugi naziv regije. S tim da indeks nula, ovdje indeksiranje kreće od nule, znači da će ova funkcija select uzeti prvu availability zonu sa listi availability zona koje je funkcija get as is recimo izlista. U ovom slučaju tu će biti US East 1A i tu će se kreirati recimo ova naša instanca. Također, znači, user data smo već spomenuli, znači, primjer radi user data bitno je da koristi kodirani tekst. Primjer radi, ovo možete koristiti prilikom kreiranja neke EC2 instance i recimo možete koristiti komandu yum update da vam se odradi update svi recimo yum paketa, da vam se pokrene neki server i slično. Pored toga imamo i znači substitute funkciju koja mijenja vrijednost ulazne varijable sa stvarnom vrijednošću. Ovdje to možemo vidjeti na dva primjera. Recimo kada dodjeljujete tagove nekim instancama, prvi znači tag imat će key stack, vrijednost tog steka će biti znači vrijednost same varijabli, odnosno pseudo parametra kojeg smo već spomenuli, to jeste stack name. U drugom primjeru vidjet ćete znači vrijednost samog name, znači, odnosno name taga od naše instancije gdje koristimo opet sub funkciju, koristit ćemo znači parametar instance name kojeg sami korisnik, odnosno sami kreira stek definiše, opet pseudo parametar za regiju, stage name, sami parametar i sl. Znači prilikom samog kreiranja, odnosno update steka. Update steka se radi na postojećim resursima i kada se odradi brisanje, svi resursi se brišu. Vezano za update steka, jako je bitno da povedete računa kada radite update, odnosno vidjet ćete nešto što se zove change set. Morate obratiti pažnju na change set zato što ćete kroz change set vidjeti zapravo na čemu će se vaše izmjene izvršiti. Kada vi dodate izmjene na template, odradite update vašeg steka, change set vam pomaže da izlista znači sve
resurse nad kojima će biti reflektovana ta vaša izmjena i na koji način. Da li će taj resurs biti samo modifikovan, da li će taj resurs biti terminiran, izbrisan i sl. Ovo je bitno da vam se ne desi recimo da prilikom, ako imate EC2 instancu, da joj zamijenite EMI i da vi očekujete da će se odraditi update, neće, nego će se odraditi terminiranje EC2 instance i kreirat će se nova. Zbog toga znači jako je bitno da se pregleda change set prije samog update steka. Također drift detection je nešto je jako korisno što može objasniti najlakši putem nekog scenarija. Ukoliko recimo vi imate EC2 instancu, imate neku security grupu koja je zakačena za ovu EC2 instancu i kreirane su i EC2 instance i security grupa kroz CloudFormation template. Zatim neko vam slučajno izmjeni neko pravilo na security grupi, ograniči vam neki port, otvori neki novi port. Ukoliko vi imate drift detection aktivno, vi ćete kroz vaš CloudFormation stack moći vidjeti koji resursi su zapravo modifikovani, odnosno sve oni resursi koji ostaju isti, da im je stanje trenutno njihovo jednako onome što je definisano u templateu, imat će status in sync, dok svi oni resursi koji se ne poklapaju sa templateom kojeg ste vi napisali, imat će stanje modified i kroz to stanje, odnosno kroz pregled više detalja, vi ćete moći vidjeti zapravo šta je tu sve izmijenjeno. Ovo ćemo također vidjeti kroz sami demo. Pored znači, uploada samog CloudFormation template u sami CloudFormation servis, možete koristiti za kreiranje CloudFormation designer. To je zapravo virtualni alat koji vam omogućava kreiranje i modifikovanje templata, doslovno koristeći drag and drop interface, odnosno to znači da vi imate izlistane sve recimo resurse koje možete ubaciti, napravite sebi doslovno šijemu neke infrastrukture, dole će vam se ispisati kod ili obrnuto na osnovu recimo koda ovdje, možete vidjeti kako izgleda šema, ovdje je to samo jedna EC2 instanca. I također dizajner podržava i YAML i JSON fajlove. Ono što je kao troubleshooting AWS CloudFormationa, možete znači, koristiti troubleshooting guide, obratite pažnju na sve error messages koje dobijete prilikom kreiranja ili update recimo steka i naravno na sami log fajlove. I to je otprilike onaj teoretski dio. O CloudFormation template možete mnogo toga naučiti iz AWS dokumentacije, sve ono što vam treba da kreirate, možete jednostavno naći primjere templata u AWS dokumentaciji, neke osnovne objašnjenja za svaki parametar, za svaku listu i sl. A sada ćemo prijeći na demo. Evo ovako. Znači ja sam pripremila jedan CloudFormation template koji radi kreiranje EC2 instanci i security grupi. Znači odabirete opciju, ja se nalazim u US East 1 regiji, create stack with new resources, template is ready, koristimo znači opciju upload template file i ovdje imamo opciju choose file. Okay. Znači imenujete vaš stack. Ovdje imamo znači instance name koji želimo. Odabiremo tip instancije, ponuđeno su nam 3 po template, vidjet ćemo poslije template. I imamo stage, 2 varijable ponuđene, to su dev i prod. Odabrit ćemo dev. Idemo na next. Ok. Evo ovdje vidimo znači parametre koji će se koristiti. Također prilikom update steka ovdje će pisati da li ste mijenjali parametre ili ne. To ćemo poslije vidjeti opet. I odabiremo submit. Ovdje ćete vidjeti znači kako se koji resurs kreira. Znači za početak idemo na security group. Ovo je security grupa je kreirana. U tabu sa resursima možete vidjeti ID vaše instancije, vašu security grupu. U output parametrima, još uvijek nije definisalo. Sad ćemo.
Ok, to je naša security grupa. Evo ga. Sada je stek kreiran, samim tim imamo znači našu instancu koja je u kreiranom stanju. Outputs imamo, ja sam stavila da je to ID instancija, ovo je njegov export name. Ukoliko sada želimo ovaj ID instancije da kreiramo, da koristimo u nekom drugom steku, recimo da ga pozovemo i slično, koristit ćemo ovaj export name i onu funkciju import value. Ovdje možete vidjeti parametre koji su korišteni, ovdje možete vidjeti sam template. Prvo krenut ćemo znači od samog template-a. Ovo je ona verzija o kojoj smo već pričali, podržavana je verzija. Opis samog template, da template kreira jednu EC2 instancu i security grupu. Sada ide znači odjeljak sa metadata. Metadata je labela, ovo su onom veštinom definisane, znači ovdje kada kreirate sami stack, odnosno kada imate parametre, pa on je sve labela iznad samog naziva parametara. Ovo je čisto onako da je estetski, reći ljepše kada kreirate stack. Sada od parametara imamo znači instance name koji je tipa stringa i ovdje sam ja stavila defaultnu vrijednost, s tim da ova defaultna vrijednost bit će prepisana koliko korisnik unese nešto drugo. Imamo my instance type, to smo vidjeli kroz onaj padajući menu gdje korisnik ili odabere ili se koristi defaultna vrijednost i imamo isto tako za stičnje. Zatim dolazimo do dijela mappings. Ovdje sam ja postavila mappings u odnosu na dvije regije, da vam pokažem kako se koristi čisti ovaj template. Može se ovo isto kreirati samo u drugoj regiji, bez ikakvih znači ručnih izmjena. Primjera radi, ukoliko se nalazimo u US East 1 regiji, koristit će se jedan AMI, ukoliko je dev, znači ključ, odnosno pretpostavimo da je to dev environment, a ukoliko smo u EU Central 1 regiji, koristit će se drugi AMI. Također isto za subnete vrijedi, za VPC isto i recimo za ključeve pomoću kojih možemo odraditi SSH na naše instance. Zatim definisanje same security grupe. Ovdje smo stavili znači da se recimo grupa koristi onu funkciju znači sub gdje će se vezati znači ime grupe za onu regiju u kojoj će biti korištena. Zatim sami recimo VPC ID sam stavila znači da koristi funkciju find and map, što znači da će ova funkcija otići znači na mapu VPC map, to jeste ova gore znači mapa i onda će u zavisnosti od toga što sam ja ovdje definisala, znači da uradi referencu na regiju, odnosno ovo je pseudoparametar, mi se trenutno nalazimo u US East 1 regiji, otići će znači u mapu VPC map, US East 1 regija odjeljak i onda će koristiti ključ VPC koji mi jedini ovdje imamo definisan i upotrijebit će ovu vrijednost. Zatim, nakon kreiranja security grupe prelazimo na kreiranje same EC2 instancije, znači gdje vidimo da imamo znači ono što smo rekli za availability zone, da imamo za subnete isto da idemo znači u mapu subnet map, da se traži private na osnovu naše regije, security grupa da se radi referenciranje na našu security grupu, odnosno na ovaj ovdje logički resurs, da se uradi referenca, image ID također znači traži preko sami regions EMI maps. I onda idemo znači na dodavanje nekih sama instance types isto referencira kao parametar, key name se potraži isto kao EMI i slično. I ovdje imamo recimo definisanje tagova. Ovaj ovdje dio koji vidite jeste komentar koji ćemo poslije komentarsati i odraditi update sami ove instancije. Ovdje su trenutno tagovi postavljeni tako što koriste znači parametre, pseudoparametre, opet parametar, samo znači referenca. Outputs, ovo ono što smo već spomenuli, to jeste znači sami ID instancije će biti kao outputs i ovo je njegovo znači export name preko kojega možete pozvati unutar samog drugog template. Sada ćemo isti ovaj template koristiti. Ćemo znači u drugu regiju. Ovog primjera radi EU Central 1 regija. Ovo ćemo ostaviti isto.
Samo sekundu. Ovo su ni metadata podaci o kojima sam pričala, znači labele znači za grupe parametara i za sami parametar. Ovo nije uopšte obavezno, znači ukoliko ovo ne bude, koristit će se samo naziv parametra kao koji ste vi definisali, ovo je čisto zbog prikladnosti. Parametri koji se koristi i idemo znači na select. Evo, security grupa je već kreirana. To možemo vidjeti znači i u resursima. Sada ćemo pogledati. Naziv security grupe, kako smo rekli, definisano i koristi se varijabla na osnovane regije u kojoj se stack kreira. Ovdje vidimo da drift status još uvijek nije aktivan, to ćemo aktivirati. Ovaj stack je završio. Ok, na ovaj način, znači vidjeli ste da korištenje zapravo jednog templata, kreirali smo security grupu EC2 instanciju u dvije različite regije. Na ovaj način možete kreirati desetine, znači resursa, EC2 instancije, S3 bucketa, bez obzira, znači što god odluče se da kreirate, koristeći znači jedan CloudFormation template. Sada ćemo probati odraditi zapravo update CloudFormation stacka. To radite na način da idete na update, recimo koristit ćemo ovaj isti template, odradit ćemo update samo parametra. Primjer radim. Izmijenit ćemo parametar naziv instancije, samim tim mijenja se tag instancije. Idemo na next. Ok. Evo ovdje kaže, znači kada vidite pregled parametara, da će se koristiti za instance type, znači postojeća vrijednost koja je već bila, za stage name također, i ovdje vidimo da je došlo do izmjene ovog parametra. Pored toga, change set koji smo već spomenuli, znači da obavezno pogledate, kaže da će se raditi modifikovanje vaše instancije sa ID-em ovim i da se instanca neće zamijeniti. Znači imamo false ovdje, odnosno da će vaša instanca ostati da je u running state, samo će se odraditi njen update. Idemo na submit. Sačekamo da se to odradi. Ovdje vidimo da se već ime instancije promijenilo. Ukoliko odemo u tagove, tag name je također zamijenjen. Okay. I na ovaj način, ukoliko brzo trebate da promijenite tagove ili bilo šta na nekoliko instanci, samo kroz mijenjanje parametra možete to uraditi na recimo vašim svim instancama koji su unutar template-a. Sada ćemo znači odraditi izmjenu template-a. Na način da ćemo samo odkomentarsati jednu liniju, odnosno povučemo pseudo parametre. Evo. Znači ovu liniju ćemo sada. Ali mi trenutno vidimo tvoj browser, ne vidimo Visual Studio Code. Moguće je da dijeliš samo prozor umjesto čitavog ekrana. Treba je čitav prozor da bude samo. Samo polako. Ima neki pitanja trenutno? Samo ću morati ovako da dijelim. Jel vidite sad? Vidimo, super. Vidimo, super. Ovo ćemo znači da odkomentaršimo, ovdje ćemo dio za komentar se. Znači, zašto ovo radimo?
da bismo znači, koristili pseudoparametre, recimo koliko želimo odraditi update našeg taga i da odradimo jedan update koristeći znači, samo izmjenu nad CloudFormation templateom. Maknuti. Jer sad vidite browser, ne znam što vidite sad. Još uvijek ovo. Sad je još uvijek Visual Studio Code. Sam zašto ne da podjedno kompletan ekran sam opet. Ok. Sad to dobro. Ok, idemo na update stacka, replace current template, upload template, choose file. Ovo ćemo ostaviti sve isto. Next. Koristi se postojeće vrijednosti. I ovdje kaže da će opet odraditi modifikovanje naše instanci, gdje neće odraditi samo zamjenu, odnosno neće biti brisanja samog resursa. Ćemo da stack završi svoj update. Naša instanca. Osvježimo, već je dobila znači novo ime, odnosno ime koje se veže recimo za regiju, za sami stage i slično. I ovdje je odrađen znači update njenog taga. Ok, sada ćemo probati da odradimo drift detection. Odnosno, otići ćemo znači, u resurse, uzet ćemo našu security grupu. I u našoj security grupi, recimo u inbound rules, nešto ćemo dodati ručno. Tipa, otvorit ćemo port. Ostavit ćemo taj port, nema veze. Samim tim, znači ručno smo odradili update naše security grupe, otvorili smo jedan dodatni port. Sada ćemo otići na naš stack i uključimo detekciju drift detection. Znači idete na stack actions, detect drift. I ovdje kaže da je naš stack drift. Šta bi to značilo? Da opet odemo na stack action, pogledamo drift results i ovdje kaže da je naša EC2 instanca sinhronizovana sa našim templateom, međutim da je security grupa modifikovana. To bi značilo da vi odete na My Security Group i ovdje će vam se pokazati u suštini detect drift. Pokazati znači koji je vaš očekivani template, ono što ste vi definisali, a šta je zapravo trenutno stanje, odnosno imate ovdje označeno znači da je otvoren port 80, a nije definisan vašim templateom. Na ovaj način znači, možete vidjeti kada je neko ručno izmijenio neke vaše resurse, a i bez toga sve update koje radite nad resursima koji su kreirani kroz CloudFormation template, isključivo je preporuka da taj update, da sve izmjene radite kroz CloudFormation template, da vaše template držite na GitHub repozitoriju zbog lakšeg znači, i rollbacka na prethodno stanje i zbog lakšeg upravljanja vašim resursima. Ok. Kada hoćete da odradite evo, brisanje steka, samo idete na delete i ovdje pratite. Znači. Prvo će se brisati instanca, pa onda security grupa, zato što instanca ima zavisnost od security grupe, odnosno zakačena je security grupa za samu instancu. Na ovaj način ste vi sve oni resurse koje ste kreirali kroz CloudFormation template obrisali doslovno u 2 klika, dok bi recimo ručno morali da brišete i security grupu i EC2 instancu.
još, znači što god da kreirate, i Route 53, sve. Stack helps. Ok, ovdje ćemo se vratiti na naš stack, na resurse, security grupu. Ovo ćemo vidjeti sad što smo dokučno dodali. Otići ćemo opet na tab 3. Trebalo bi sad biti ovo ćemo osvježiti i naši resursi su sada sinhronizovani sa našim templateom. Ok, da vidimo li ima nekih pitanja vezano za CloudFormation. Pozdrav, da li se čujemo? Da, izvoli. Imam ja jedno pitanje. Ne znam jesam li dobro upratio, ali čini mi se negdje na početku prezentacije da si nam prikazala da je moguće na osnovu nekih manuelnih, znači kreiranja nekog okruženja dobiti kod koji možemo iskoristiti za template za CloudFormation. Da sam ja to dobro upratio i ako može to tako, da nam može pokazati neki primjer kako se to može uraditi, recimo. Tipa imamo neki web server EC2 instancu, gotovo sve spremno i sad to možemo da iskoristimo za JSON template koji ćemo kasnije koristiti za CloudFormation nešto. Čisto ako neko ne zna u JSON-u nešto to pripremati, da može recimo manuelno ručno pripremi sve to okruženje i onda to provede u taj template i njega iskoristi kasnije ga koristi za kao u CloudFormationu za neka okruženja, za kreiranje, ima ga spašeno negdje, recimo to. Da li to može? Nije baš moguće da kreiraš ručnu infrastrukturu kroz konzolu i da od toga dobiješ kod. Moguće da kreiraš ručnu infrastrukturu u svrhu recimo testiranja, a poslije da pišeš CloudFormation template, odnosno infrastrukturu kao kod, na osnovu toga što si ručno već kreirao. Ono što je spomenuto jeste CloudFormation designer, a sad ćemo to pokazati, ovaj recimo template. Možete pregledati u dizajneru. Jes, to me se čini da je bilo, jes dizajner nešto u tom smislu, možda sam ja malo to drugačije protumačio. CloudFormation designer vam omogućava da vi imate vaš template, da li je JSON, da li je YAML, ovdje napisan primjer radi u našem slučaju, a da ovdje gore vidite šta je kreirano od vaše infrastrukture. U našem slučaju naš template kreira EC2 instancu i kreira security grupu koja je povezana sa njom. Ukoliko trebate dodatne neke resurse da kreirate, vi imate listu svih recimo dostupnih resursa. Možete kreirati na taj način, znači u suštini samo da dobijete template, znači svaki update koji odradite ovdje odražava se na vaš template, ovdje imate recimo parametre, imate mappings koji su korišteni, imate trenutno ovdje uslova, ali nemamo metadata, imate za one labele koje smo naveli, imate outputs i to bi bilo to. Dizajner je onako virtualni, više alat, iskreno ga manje koristim, više im je onako preglednije mi je na templateu da se koristim. Znači, ako sam dobro razumio, ja moram imati neki, hajmo reći, defaultni template u JSON-u i ako hoću nešto da dodajem kroz dizajner, on mi odmah automatski te izmjene radi na JSON templateu. Da, samo što kasnije kada kreiraš. Kasnije ubacivati kao file pomoću koji kreiram stack, je li tako?
Da, samo kada kreiraš kroz dizajner moraš voditi računa o svemu, znači o instanci, o security grupe, o VPC-u, o subnetu i sl. Da bi se kreiralo. Možeš probati, znači pisajući kod, sve template postoji, znači spisak, mislim, grupa jednostavnih template u AWS dokumentaciji koje možeš koristiti. Ako ti treba template za EC2 instancu, samo znači CloudFormation template, EC2 instance, dobit ćeš znači osnovni neki template, dorađuješ svoje parametre, odnosno popunjavaš svoje podatke koji ti trebaju, a mimo toga znači dizajner također znači se može koristiti, samo vodiš računa na koji način povezuješ komponente i to je to. Hvala na odgovoru. Šta da, imamo još pitanja? Bilo je pitanje od Bilala, možemo pogledati kako izgleda kroz dizajner, međutim Alma je to već pokazala. Generalno ono čega se mi trebamo držati kao praktikanti DevOps kulture je da se navikavamo na infrastrukturu kao kod, odnosno da koristimo AWS servise, AWS resurse na način da nam je terminal i infrastruktura napisana u YAML formatu prirodnija nego da odemo u AWS konzolu i da to poklikamo kroz AWS konzolu. Jer vidjet ćete kad budete više koristili CloudFormation template ili druge alate za infrastrukturu kao kod, da je to puno jednostavnije i puno lakše za koristiti nego da klikate. Zato što recimo AWS konzola na dnevnoj bazi doživljava update. Mijenja se izgled, dodaju se neki novi buttoni i tako dalje i tako dalje. Tako da vam se može desiti ako niste neki servis koristili kroz AWS konzolu par mjeseci, da kada ga sljedeći put otvorite da vam je sve novo i da ne znate šta da kliknete i odakle da krenete. Dok kada koristite CloudFormation template ili neki drugi infrastructure as code alat, uvijek su tu te iste stvari, isti poziv prema API servisi. I još jedna napomena što se tiče dizajnera, mislim da je ovo jedan od manje korištenih feature unutar AWS. Postoji mogućnost, ali nikako nije preporuka da se infrastructure as code na taj način generiše. Alma, hvala ti, bilo je zaista sjajno. Svaka čast na prezentaciji. Ja ću sada zaustaviti naše snimanje i ostavit ćemo dodatnih 5 minuta za neka pitanja ako ih ima. Naravno, prezentaciju skupa sa kodom koji je korišten za ovaj večerašnji demo moći ćete pronaći unutar našeg GitHub repozitorija za DevOps Mentorship program. Alma, hvala ti još jedan put za tvoj doprinos DevOps Mentorship program. Hvala vama na slušanju.